Hakasngi bakaddu jong dorbar mang tingka ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Haka kat kendai trig jeliu, la sakhi ka jingmi jendat ki MDC kaliang persya, hadin ba usong knor ka ying dorbar uba strong pilar, karjana. Shim la ailat ya unong yalam kaliang persya uba titos tarwel khan, ba un keren halur ka service rules arja apun rio. Hashwa kani kelami kajinga kluit hapedeng ubat titos bat usong kenor hakaba ubat titos ula banjur bala ailat ya u ba unkren hakasngi ke bahashwa bat ba udai banyo lat ban kren la kumno tang ya kabenta ke baningkong jongka service rules Henry ya kaba usong kenor ula kintan da kaba ong bakam dan jingmut banyak kren ya ka service rule haba ubat titos upha banweng no. Hashwaban mi jendat no ubat titos ulakin no ya ka executive committee halor ka jingpundan kam ya ka jingbun pa jongka bankyar na ka jingatai da ka baong lada pim ailat ya kani pilakan tat ya ngi kum kinomi kmat pat ba ka isi ka don ya number ti balai ka tiang banyatai ngila ban shong wat hadu prabaji min miet ula ong hadien usong knor ula khot ikidikot ban yeng ban pen i ya ka jing kershan ne jing pershat ban wan ra ya ka jing pen kala bat ula ong ngalayat kat kum ki rules ngam shim la kan ta ya phi kade ke jing bakla jong phi hapadeng kani ka jing ya khlut u chief executive member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo ula yeng ban kershan ya usong knor da ka ba ong karai ka shong bet hai ki kindon jong ka council kamdei bangatiang Henry ka shong hai ki kindon ka yeng dor bar jong phi ula ong. Yes, ngasusu kepada kam. Kentai ya ka right ka jungi ku kinong ikmat la kentai Aklam kentai. Aklam kentai. Keren bagi penpau ye halo ni. Nomor bakat ketika rules kalong biak ya ke chair jangan bangan sya ya kini ki. Bila dia pediang bila dia senang ni. Yes, kuwe ngapediang ngailat. Ngailat itu kuwe yes hadiah ngai iya kini kalong kaju. Pada ni ka jingi ni, tidak dia ka number. Boleh sitir. Ini syong ni tu provinsi begini keren, nak bentar ka jing bahaju ka council. Ngasusu ya kata. Kim dia kata apa? Ngasusu ya kata. Ngasusu ya kata. Dan kedua yang di sisa keberadaan bagi kita betul. Nomor hangni bafila badilit. What is to be discussed? Didiscuss ke ladilit. Dengan diskus nak tangkap pak. Mentah lada kakot sedar kadang kakot sedar sudah hangtang ini discuss ke ibu. Apa orang delete kamu apa ingin mengaikan ya balik apa delete. Tu bila ada mention something hangni. Bila ada mention something hangni delete lalu bila ben I sakano sakaway pat wording iban substitute hadin jong deleted. Yes. Nomor dah kaba buram yepi dah kaba buram yepi. Yes, ngasusu kalau ada apa ngamla. Kalau bi ya ke chair bangan sya ya kena belong frivolous. Simple as that. Frivolous and meaningless. Kata si karuling itu bisa makin air kan ni kan? Hang ni rungala apa na ya kata karuling. Balik lah. La ya kata balik lah. Hang nu thok bong la. Mula namanya bila ada admit ni. Yes, la admit. Don't know about admit rungala. I'm under which rule bangamla? Under which rule bangamla bangan ni? Ngamong bayu. Lada jen ba free phrase ya kan ni? Lada jen ba free phrase ya kan ni? Ada kemue ngan ai galat. Andai hang ni la delete. La penpau ba pila delete. Lada pila delete ngaru nganam sya hi bangan sya ba pin discuss ya kai ke balong frivolous and meaningless. Kalau disgrace ya ke chair. Kalau disgrace ya ke chair, semua member masusu ya tak. Kalau disgrace ya ke chair, you have to pilade mention something ber. The delete mean delete mean nothing. Soba nangni sekmat. Lada pibu ka kentin delete you should have something. Lada delete only one clause na accept. And the whole clause nomor kumbaga page mata hang ni. Dah kaburam ni. Lah ngapej hang ni kasak sang ke index and definition. So what else will be the amendment again? Mentah, kamu show itu ke delete, kamu kena show.
Kan mau nang ni sekhmat ban refresh nganum ailat kan ni nganum syak ban ya. Hindi mo mailakan kayo. Lada fisufi baru kabalong dikong kabang habatan ya ka power dong Sherman hangin convention hangin ka service school. Impedian ko mga din service school. Am katakan I kan keklik ke isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan beri kata headache. Yes, ngasutu tu. Lada kawan dah kelenti ke jong piro hakar pompo kopiang ala patria. Yes, nakmat ngapriang. Andai mentan ngandala recheck biang itu, ngandala recheck biang ibar, kani the whole thing lah delete. Mr. Chairman, saya kalau kata kawan rak yang point of order 88. Ini ka pedi ba penting? Wala hindi. Kalau kawan rak close by close, we can discuss sa. We can discuss sa. Rumah. Delete everything now. Rumah. Ni penia ka house ro as per ka eti rules. Mr. Chairman, Andre Pitlam Abang nganom ta. Kalau dah pisau kita akan sim ya ka sense ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjawab baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Sige pamunjur kapo kadan haka majority. When I like shift ka sense of house, ya ka amendment. Kublai Shibun. Juara yang ni. Ngayay as per rules. Ila dia pedang. Kim I like ni kalau bapi divide atau bapi penduk ya ka hok ka jonga bangan keren ni hapo house ke jing sisya. Nilai ngasal. Kamdai banga penduk kade kajing bakla jongpi ban wanra. Ladang bakla pedi. Subha. Bila pedang. Boleh. Kalau pian anda ngayi hang ni bapila delete all deleted. There is nothing to be discussed. Subha. Labiang. Kublai Shibun. Umno pikiran ka usah. Ngakhat yo siam subha ban Kata service rule ke bam dan AA nang betagi nang kre. subha move clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026. Move subha.